narua nimbitagwo Nancy Ndogo ngakugwata gendene ya turinge ime na tukiambiria na gutegera jira jiri mangathitine ngathiti ya The People Daily ina mantu ja maingi jira yariritie lakini karatasi kambere kire ngathiti iji ikariritie mantu jara jetete na mbere ndene Kenya kagitene gaka controller wa budget ajande goronetwe Kenya nwe Margaret Nyakango na ombete kuthurwa akiuga shiringi ya Kenya na ombete kuthurwa ikiaga value na akauga untu bobweta na mbere niyo public debt nitete na mbere kuthurwa kiongerekaga untu bura bugatigira thirikari ina kagita gakomo agakwithurwa ikinenkanira services ciao kiri mwingi jwa Kenya. Karatasi ga tutandatu tukethera rugono ru karatasi gaka kambere twina mantu ja chiroba nararigi communications ki mantu ja communications na nombete kuthurwa ari suspended na rugono ru ruria why chiroba was suspended nembe atumi na ombete kuthwa akiuga measures iria bekite gutigira ntere iria ciumbaga kuthurwa ikithukangwa muno ni mbura ni bathuranirite ni gutigira kiama kia neke kiria kirungamagira igerio ni kithuranirite kagitene gaka gukwirwa kukethorwa kwina mbura ya El Nino no igutigira rito baba batikwaga kuthithia igerio biao. Hiyo ni chunkona inenkerio rito muno karatasi na kambere kirengathiti ya The People Daily karatasi ga twire kirengathiti ije kwina mantu jariritwe ja mutongeria wa Nthiguru William Ruto kuma gutonya wathanine thirikari yawe nionete kithithia MOU inyingi sana na Nthiguru inyingi Nthiguru mwanya Nthiguru kathumba gutigira akantu ba Nthiguru yu ria bagutonya Kenya bati gutonya na visa bati kwithira bakiagagwa na visa ni untu butigite kana buretete maoni mwanya na ragutwika Kenya ni rugurite mirango yayo kiri Nthiguru kathumba itigwitia kwa visa gutonya Nthiguru ya Kenya na ni kagitene gaka nabo a Kenya baraba gutonya Nthiguru yu twitiki maoni mwanya kumania kiri atongeria na ragutwika ni Nthiguru inka yake so far batena visa lakini kwina gintu kikureta kana kwina gintu kibati kuthora gigitegera gwanu ntu bakuthurwa no bwitikiria kana no criminals no bajokia ntu buri advantage na bakoma kuthora bagitonya ndene Kenya batena thina iriku kana iriku that is a concern iria bati kuthurwa gitegerwa ni thirikari kagitene gakabetikiritie Nthiguru inyingi na wakiaria mutongeri wa Nthiguru William Ruto na kuonekana jaka akuga tonya Nthiguru iji batena visa
nä rugono rwarä au karataci-inä gatwä kä ngathäti ĩjĩ nayo gukurukira CS wa interior kana CS wa ukaria bwandene na wathani bwa matura Profesa Kithure Kindiki akiaria nwe na ombete kwithirwa akiuga baria bombite kwithirwa baprite passport ciao na cia Adelaide kagitene karia Nyayo House ironekanagia iri na corruption nene sana kari nä onto kuretwika kwina passport nyingi iria ciumbite kwithirwa iringanirite ndene ya Nyayo House iria ni 87,574 thousand no ritie akenya baria bombite kwithirwa baprite passport ciao bombe kwithirwa bakijukia na aria Kindiki augite gitumi gia kwithirwa passport jinganirite nontu bwa unkumania buria buretaga na mbere ndene ya nyomba iji ya Nyayo House nä kagitene gau Kindiki akiaria kiri news conference muthenya jwa igoro nterejia Nairobi na araugire kumira au state kana thirikari komba kwithirwa ikiandika marietwa ja baria batijukitie passport ciao na aria babati kwithirwa bakijukia document iji na kou kuritwika kiri passport iji 87,000 that nä betete na mbere kwithikira na kwithirwa bagikatha mwini uri nkuma uria ni mu British Roger Whittaker na arombere kwithirwa agitutiga na rwimbo rwawe ruria aijekiene naru ni rwimbo rwa My Land is Kenya arakwire naye na ukuru bwa miaka 87 ni kagitene gaka sub-county Machakos county ibaombete kwithirwa bagwatite antu arume bathatu baria bombere kwithirwa bakithukira ndeki bantutu ndene ya Katine village baria betete na mbere kwithirwa bagikava operation security operation kana operation ire yathithagua ya guchwana na nchobi ndege ni watho muthenya jwa Jumatatu ni kagitene gaka gutwika the incident as suspect a public outcry Machakos county police boss Patrick Laboria nombete kwithirwa akiuga
interrogation nä kå thithirwa bathatå baba bara bakomba kwithirwa bandikite statement kuma kiri aturi na ombete kwithirwa akiuga journalist kana andiki banteto bara bombere kwithirwa bakigurarua kagitene gaka umwe ni Boniface Mutisia, Mike Ndunda na Richard Munyao ibombere kwithirwa kinyabo bakirekode statement ne kagitene kau rugono ruri karatasi-inĩ gatũ thatũ karatasi-inĩ gatũ na kwĩna rugono rwa twithira tukiona karatasi-inĩ ka mbere nĩ mbia atumire Chiroba omba kwithirwa akieberua obichine kurituika Chiroba kurituika suspension ya Communications Authority Director General Ezra Chiroba over misuse kana utumiri boboe bwa agents mortgage scheme now shift the spotlight to the President William Ruto after one of his ins was linked to the scam kurituika umwe kana umwe wa mutetheria kana muchore wa President William Ruto nombete kwithirwa kinyi waringithanitwe na Skadweje iria yombete kwithirwa etigite Ezra Chiroba onetwe mirango ya obichi eje ne kagitene gakanande metho jonthe jategete kire President William Ruto kethira mase wanjao uria bombere kwithirwa bakiringithanwa na Ezra Chiroba kire Skadweje na uria nwe mase wanjao currently aritwika nwe secretary to the cabinet tagarija kiwatho mase wanjao uria ukwirikana na umwe wa achore baria akuĩ nawe muno nacio county assembly inch closer to attaining financial anatomy kuritwikana ndi county assemblies ikomba kuthurikia enjoy financial anatomy if a new bill is passed na ikuritwika the county public finance laws amendment bill ya 2023 iria era sponsored by the Senate Deputy Speaker Kathuri Murungi uria ni senator wa Meru ne kumba kwithirwa igiciki to amend the section 109 of the Public Finance Amendment Act ya 2012 ntutu iwiri au ciariritwe karatasi-inĩ kau gatona tugite na mbere karatasi-inĩ gatũ tano nawe PS wa kithomo nwe Berio Kipsang nombete kwithirwa nwe akiuga thirikari iri mutaratarene jua gutigira ni ku mark kana ni ku map ntere iria ciumbaga kwithirwa ikithukangwa muno ni mbura kagitene gaka igerio birigeri kwithirwa bikiambiria bea mwaka jua ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ithatũ ni kagitene gaka bakuga it has also restricted activities within the school ahead of the national exams kana ibarungikite activities inge cionthe ndene majukuru kagitene gaka igerio birigeri kwithirwa bikithithua akiaria principal secretary wejo Berio Kipsang nombete kwithirwa akiuga that they have given milioni imwe gatanta ijiri mwaka juju iberigeri kwithirwa bagikarira kigerio kiao kia primary gia KCPE kwambiria Oktoba tariki 30 mwanka Novemba tariki ijiri nabo aritwa 900 bakomba kwithirwa bagikarira kigerio gia KCSE
mbura ya El Nino. Nabo partners revive stalled save savo initiative kuritwika nabo stakeholders bamwe mwanya mwanya bombete kuthwa bakijokia kanya ni ukuthwa bakionokia savo ecosystem na rathirikari kinyewe gwatanite nabo no kire mutaratara jwa ku revive savo ontobora bombera kuthwa bukithukangwa kagitana kamorimo jwa COVID-19 nwe deputy president Rigathi Gachagua will convene akomba kuthwa atongerete kire emergency response committee next week nonto bokwithwa bakionokia countries prepared nonto bokwithwa bakika mitaratara iria nthiguru ikite kire kwithuranira kire mbura ya El Nino. Nyakango uria nwe controller wa budget nombite kwithwa kinywe agitikiria chiringi ya Kenya niombete kwithirwa ikina magwa kiwango gikinene nonto bura bombete kwithirwa bugiukiria kana bukiongera kire public debt na onto bugatigira thirikari ina kagita ka komu aga gukinyaniria utungata kana ukinyaniria kire mwingi kuritwikana ndi Nyakango nombe kare nonto bagutigira chiringi ya Kenya kwinama onde dola nayo itetie onto bora botumite thirikari akuga au kabere thirikari nombe kwithirwa ikirema gutungatira mwingi jwa Kenya ina National Government Budget Implementation Review Report kire report ira aranenkanire kire ya mwaka ja 2022-2023 public debt na akiariria mantu ja maguta the Energy and Petroleum Regulation Authority iria nio EPLA nirombire kwithirwa igislap a Kenya with the record high prices kana wongere kubua maguta bua kiwango burabura itiri na shilingi 21 gatanta 32 that is maguta ja diesel na ra kerosene nio irombire kwithirwa kiongereka na shilingi 33 na ontobo ni botigite Kenya bena murigo jo munene sana nabo Senate kuritwika Senate Oversight Committee 60 days kana ni umbite kwithirwa ikieja na mukana jwa ntuko 60 that is mieri yere kire ngavana wa Baringo no Benjamin Cheboy ombe kwithirwa agiukiria biwanda bia ruji bira biombite kwithirwa biguite kana biena mete ni kagitene gaka kuritwika this was after the Senate Public Investment and Special Funds Committee erero ombere kwithirwa ikiuga company ya Kirandich Water Company as no staff itinerary tungugi na board of director for water utility firm was not established in line within the law nekagiteneka kana narare na kagita gako muoga kwithirwa akionia committee eje niki kamboni eje cha roje itombete kwithirwa ire revived ne mantu jau ja roje ndene account ya Baringo karatasi nako kamugwanja kwina mantu ja rito rikana mutaratara jwa kurumia mutaratara jwa go feed aritonde ne county Nairobi Additional County jirombere kwa jokirunge kwa kagita nyuma ya
kaunti ije kuonekana jaka itomba gwitithia na mbere mutaratara jukaire akiaria ngavana wa Nairobi Johnson Sakaja narombere kuria macukuru jete na mbere na feeding program ciao uria betite nacio au kabere nabo aritingugi ba ugima bwa mwiri ndene kaunti ya Homa Bay ibombete kutha ibameneretie county government nuntu bwa kuremwa na aritingugi baba ba ugima bwa mwiri gukurukira union official bao na rabetikaniririe kiremantu kathumba jara bombete kutha bagikurukira gwa kagita na gwatuika wona batonya obichine bakomba kutha bagikinyaniria mendekithie jao na mwankira thaiji kurituka mendekithie jaja tikinyanirite na nikio gitumi aritingugi baba bakutha bakimeneria thirikari ya kaunti ya Homa Bay itongeretwe ni Governor Gladys Wanga. Karatasi negatunana kwina MPs Angie Ruto Raila Assembly to withdraw amendments kana bombe kuthura bakieberia to anti-corruption and economic crimes saying that the changes would frustrate the efforts in fighting corruption. Kuritwika nande yandekithia abunge babombe kuthura bagikende ne mbunge riomba gutigira corruption itukuruwa nayo uria kwagirite kana unkumania butikuruwa nabu uria kwagirite ajandene ya Kenya. Kuritwika MPs baba and African Parliamentary Network Against Corruption ibombete kuthurwa bandikite kiri speaker wa mbunge nwe Moses Wetangula na National Assembly's Justice and Legal Affairs Committee bomba kuthurwa bakirinject the amendment ni rugono rwariritwe gwa kiwango gikinene karatasi ne gatonana karatasi ni ogaka gatonana twina mantu jange janjanji councils board for women ni gamba rero kiri kurumwe mu biashara nuntu bwa case ere murumirite ya mungana jwa shiringi milioni 280 agono lulu ria karatasi ne kauga tonana na karatasi ngakenda ke biashara karatasi nga 10 mantu ja editorial to the editor mantu ja wone bo mwandiki ni katuni rere aja ni ya mwini uri rombere kuthurwa gikwa loja uri kuma England na ragutwika nande na rombere kuthurwa gitutika ndio na katuni ni echori aja na achiari mwakene jo 1936 na andikitwa My Lad is Kenya. Kiri woni bo mwandiki kwina Ruto's team must stop talking and start working. Akiaria aletwa mukalo kwa yela ariuga timu ya Ruto ni bati kuthurwa igita ngugi ni gatiga kwaria gukwingi sana karatasi nga 11 imanto bando ja woni bo mwandiki nyo jariritwe karatasi ka 12 ni manto ja magamba na unkumania na rwangirwa kurwa na nkukumwa janthe gurunene ru EACC muthenjo igori barombere kutha bagishinda igamba kuma kiri former end of procurement kiri ministry of local government Boniface Okerosi Misera nyuma ya koti kuthurwa ikimuria gushokia 8.6 million iria ombere kuthurwa kia kiri uguri bwa munda for public cemetery 14 years ago miaka 14 mithiru nombete kuthurwa gurite munda jua cemetery ya public na nandi koti ni rombere kuthurwa ikimuria guchokia mbecha iu kiri iria ni 8.6 million rugono ruru ria ndatega karatasi ka no mantu
ja koti nkona jareretwe na kunterechia North Rift kuritwika ikwambirite kwithukirwa gukweru ni amba bandithia nterechia North Rift iria utigite at least antu 10 bakwite in the past 3 weeks na bangi nabo bamatukirite uturo bwao nyuma ya thirikari kwithirwa ithithitie musako munene ruterene ruru ni rugono ruria ukaratasi-ini kau karatasi ga 13 chia kibiashara Ruto phase 133 billion revenue shortfall despite tax hikes. Kuritukana ndi thirikari ya Ruto ina kagita gakumo sana nyuma yabo kwithirwa ondi tax itete na mbere gwite kana ogo tibwitete na mbere gwite kuritwika bado mbecha itomba gukinyanira na ali na deficit ya 133.5 billion kiri ordinary revenue in the full year ending June 2024 despite high tax rates ile itumite kwithirwa kwina wiche muno kwa ngarama ya uturu wenda kwerewa rugono runkuru kinombe kwithirwa gitonya kiringathitio no kwamba kwithirwa okirutega uria kwagirite 13 chia kibiashara Kumau tugatonya kinteto chia kimande goro mureitheri wa Meru TV mantu ja Port Sudan for the first time mantu ja South Sudan ijarere tuao mantu ja Libya kuritwika rescue team working in destroyed area week after deadly floods ukarikana France ira chiombera kwithirwa ikiumira nthiguru ya Libya ni chiatigira antu magirija antu ja kwita na into bithukangite na ndi rescue team kana antu kuonokia gwantu no gwitite na mbere kwithirwa gwikujirwa ntaire mantu ja Canadian India expels Canadian diplomat in tit for tat kwina mantu ja India na Canada kwina mantu ja DRC embarrass victims of kuritukana ndi the government official death toll so far stand at 57 with 6 soldiers including 2 officers barapombete kutha bare and responsible ndene ya nthiguru ya DRC kumau angine mantu ja digital innovations ndene ya Africa jariritwa karatasi ga 19 mantu ja mekire kethera nwendete mekire muno 21 ni mantu ja innovation bado na mantu ja family au wangine mantu ja lifestyles ejon kuona jetete na mbere kuthoja kiarirwa kirengathiti je ya the PD mantu ja michezo kinyawi jajokete kanya kirengathiti je jariritwe kire karatasi ka 40 karatasi ka 40 iri na inana ikariritwe michezo ni ariritwe gukunene kinya karatasi na ka 30 ni mantu ja michezo bado na umaro komba kutho kiguranga thiti naombe kuthurwa ogitegera mantu ja EPL kinyajo jariritwe karatasi-ini ka muthia ka ngathiti iji naombe kuthurwa okimegura naombe kuthurwa ogitegera nteto iu cionthe nayo nijo kuona jekeri orito kinya kirengathiti iji ingi ngathiti ya The Standard nojo kuona jekeri orito iria imwe tomba kuthurwa tugitegera mantu za Ezra Chiroba kirengathiti ya The Standard ijaririte mantu za Ezra Chiroba mantu ja mase wanjao uria baraitango gena Chiroba na imetho jonthe ja ikimutongeri wa nthiguru kuona kethera kinya wanjao akono mirango ya obichi ngo kuringithiria rukono rwa loja uria urombere kwithora gitutiga mwini u urachi uria withorwa gichiarirwo ndene ya Kenya ntakuona ngitegera ngathiti ejo nontu no mantu ja ichokerete jara ndomba kuthange kutegera kire ngathiti ya The People Daily mantu ja Sakaja school feeding program iturombere kuthora tugitegera jam mwini ungu kuthora ngi gutegera IG Kome sued over 2017 police killings. Inspector General wa Boris Nwe Jafet Kome nombete kuthirwa ali sued nontu bwa kurega for refusing to release records nontu bwa kurega kunenkana record cha Boris uria bombera kuthirwa bakiuraga Akenya kagitene ga maandamano jamu ithurano bia mwaka jwa 2017 rugono ruu rwi karatasi-ini gatuna kirengathiti ya The Standard
manto ja chiroba tukujatega kiringathiti iji ingi ja karatasine ga tutantatu nojo jejete mwanka karatasine ka mugwanja. Tugita na mbere na kurikiria jara mangathitine kwina lawyer defense 421 families in blood dispute dogged by death rugono rwa kuwa kwa miunda rwariritwe au karatasine kau nunga ukagura ngathiti iji ya The Standard kinyuo komba kwithirwa ugitegera nteto cia kimichetho ciina aja bwa nyuma kiri ngathiti iji ya The Standard kwina mantu Man United ninda helping hand as they face ban gutuika nandi Manchester United kwina michetho iria irigiri guchethwo narua iria nkuona jakayumba kwithirwa kwina michetho ya thaa 4 cia utuku mingi sana na michetho ya thaa 1:45 no ugure ngathiti ijo komba kwithirwa ugitegera mantu ja michetho. Ngathiti ya The Daily Nation kinyeo niringithitie muno mantu ja 4 days of hell for Lenku. It was baptism of fire as the Westgate raid made him a good man in the wrong job. Nä kagita karia kwari na kwithukirwa kwa Westgate ukarikana Ole Lenku no wari CS ukaria bwandene na wathani bwa matura kagitene kau na ukazimia kugaukana kana kuritwika karua na kioni front in new political outfit na dana ndego twika mutongeri wa kiama kia NARC Kenya Party Leader Martha Karua na Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni muthenjo igoro ibarone kwithirwa front end in a new political movement differences inyingi sana noka azimio ikugaukana kana nate tugutegera mantu za Ezra Chiroba nontu bakuma rwandene ya obichi na EABL to give it female workers who miscarry 6 months of paid leave. EABL irani African Breweries Limited ekomba kuthura kenenkera aritunguge baye kurubara bombaga kuthura bakilus twana kagitene karabari ngugine mieri 6 leave ya mieri 6 na kuthura bakiriwa kagitene kaubali leave iuchia ya mieri 6 nawe loja wika rugono rwawe kinyeru rwaririrwe karatasine irwariritwe ngathitine zi ya The Daily Nation nawe mutongeria wa Nthiguru William Ruto akomba kuthirwa agithithia mucemanio na atongeria banene ba kiama kia UDA kiria ni kia UDA ndene ya Bomas of Kenya amid in fighting na gutuika nandi netete mucemanio kiri baria bonthe bathuritwe na kiama giki kia UDA nontu bwandwa iria cikujiri kiri thirikari yawe akiaria UDA Secretary General Cleophas Malala has issued a notice of meeting of the National Governing Council top party organ mucemanio juju kethora juri Friday age erigeri at the Bomas of Kenya mucemanio juju kethora kuthura juri utugutegera nteto cia Karua na Kioni kwina mantu ja mortgage scheme ire ratumire Ezra Chiroba homba kuthorwa akia suspended nawe agitariria kagitene karia kantuko inya ire chombete kuthora chi thukangitie uturo bwawe na njira inene akiaria ngavana Ole Lenku na kwereza mbithukire ure chaumirire hoteli ya Westgate kagitene kara magaidi jombere kuthaja kithukira hoteli eje Ole Lenku no ware CS wokaria bwandene na wathani bwa matura kagitene kau rugono ruru wawe runthe na tariritie nora kuombere kutha kugikarika kagitene kau KDF soldiers barakwire kiri helicopter crash kagitene kau karatasine ga 10 kwina mantu ja state warned of El Nino mbura iria irigiria El Nino Nthiguru nithiritwe ikia warned kiri mbura iu irigiri ntikuna ndira maingi gutegera muno kiri ngathiti iji kinyayo nungu kagura ngathiti iji na kinyayo ukomba kwithirwa ugitegera nontu kinya ina nteto jia kibiashara inene chana kiri woni bwa mwandiki ni nkuona
anto baitite maoni jao mwanya mwanya kuri bo bakwarira mantu ja unga kwa bo bakwarira mantu ja chiroba kuri bo bakwarira mantu ja unyui bwa nchobi kiri woni bwaku kiri mwandiki na au hangene mantu ja parenting mantu ja kurera ana kana mantu ja gi family kwina ntato jia county news mantu ja sakaja na feeding program yewe irera nurungamira muthenya ndene ya county ya Nairobi na kile ntato jia kemambe guru kuona ya panel of expert one of killings in Ethiopia kwina mantu ja titunambe nthiguru ya Ethiopia kuna mantu ja Russia nijareretwe Russia praises similarity of China's position in the US nthiguru ya Russia ntato chia business kinyacho chia reretwe na kumau kwina ntato chia yuko na ntato chia mechetho inyacho chinenkeri kanyaga kanene kirengatheti ije ya Daily Nation no yakiaria na controller wa budget Margaret Nyakango kinywe na reretie mantu ja kugona gwitia kwa chiringi ya Kenya ndene ya karatasi ka muthia kirengathete ya the Daily Nation ibwega nonto bwa kugwata nani rukiriro na rwe nongo kaumaro gatwanga theti iji chombe no kaigwatira nteto iji na njira enene sana ndene ya ngatheti ya Daily Nation ngatheti ya The People Daily na ngatheti ya The Standard mwanka muthenya jwa rujo nimbitagwo na NDOGO tinda bwega